Bueno, aldatu dugu spot berria deko orain. Vale, orain, prestatu da Natala. Vale, hainbat klip prestatu ditut. Klip hauek atera ditut film eta serie oso famatu batzuetatik. En plan, rollo, top películas de la historia del mundo, ¿vale? Eta helburua da, pues, klipa ikustea, klipa gazteleraz dago, eta gero guk modu improvisatu batean euskaratzea. Vale? Sin más. Ez dauka más misterio. Ez dugu zertan ondo egin behar, oza, helburua da baten edo bitan edo nahi dituguna ikustea gazteleraz, badakit batzuk euskaratuta daudela, baina, bueno, la grazia da guk saiatza euskaratzen klip edo estena hauek, vale? Orduan, en sí... Y yo Juan Type challenge. Hostia, Gizon y yo Juanek hori. Pero yo la pillo... Haces un Doraemon. Buena idea. Bueno, orduan, hiru klip aukeratu ditut, agian luzegiak dira. Baina, bueno, bestela egin dezakegu como bitoma edo kesata, gero nik postprodukzioan editatu dezaket. Ez dakit hau gero publikatu alko dudan, porque edukiko du copyright, baina por todos lados. Baina, bueno, for fun. Bueno. Orduan, zuek ikusiko duzue ez dakit non, eskin honetan behan ikusiko duguna gu orain. Edo ez dago gure kamera tipo como de... Nola? O sea, kamera... bueno, gu txikian. Bueno, ahí da. Bai, igual. Baina, ez dakit, claro, agian solapatuko daudia, porque, claro, entzungo gartik eta ez daukat kaskoak irurentzat. Orduan hori izango duna movida, pero bueno, full improvisar. Lehenko ikusiko dugu, vale? Ja, igual volumena jaisten dut. No, ya está, ni men aldatu dezaket. Vale, ok. Sí, ez da berrezkoa soinu asko ez. Lehenko estero. Joder, se va a ser mortal. Ez dakit la gaztera, ¿no? No, segit. O sea, bai. Perfecto, es que todo. Vale. Uy. Bueno, pal Joso editor. Bat, bi, hiru. Ja. Lehenengo escena. Vale, claro, pertsonaiak banatu hori dizki. Hostia, sí. ¡Capitán! ¡Hijo mío! La canción de fondo. Lo noto todo lo que sienten por el fútbol. ¡Descubre todo el poder de un dios! Sabiduría divina. ¡Lo he comprendido! ¡Lo he comprendido, abuelo! ¿Te vas a rendir? ¡Pues ya es demasiado tarde! ¿Cómo? Vale, eso será mortal, Mano mágica. Lo hacía para acumular la energía del corazón que se encuentra en el lado izquierdo de tu cuerpo. Y así se introduce esa energía al 100%, no en la mano izquierda, sino en la derecha. ¡Sabiduría divina! ¿Qué es eso? Es magia que supera el poder de los dioses. ¡Esta es mi mano mágica! ¿Qué? ¿Cómo? Hace a rayo. Por fin, la mano mágica. Vale. Bueno. Hau izan da escena. Joder, vale, te han dado la Baina, segi behar dugu bet. Solo malak izan barko zara. Obviamente. Ebe segi behar. Sí, izango zara beti protagonista. Vale, ondo. Vale, agian luze gara meakaz, que moste hau non mostu dezaket. Bai. Orduan, Baina, jaitsi volumena 100%. Claro, es que eso kaso ondoan. Baina, esan helburua da, Bai. orain badakigu zein den la historia. Historia da, daudela azkenengo partiduan para izateko Japoniako ekipori, osea, bueno, sin más. Daude kontra la Academia Zeus, oraindik ez dauka, da la Academia Zeus da besta, ez dauka la mano mágica, eta lortzen du azkenengo partidu honetan
ikusten bere aititeren eskularruak, esatu hostia, orain badakit nola egiten den teknika, así que egiten du la mano mágica, eta galditzen du el disparo, que da la sabiduría divina, en fin. El lore da, transmititzea, oza, ez dugu zertan esan behar itxez hitz markek esan duena, baina badakigu el lore, orduan, pues guanteak ikusten en plan, ostra, Aitona, orain badakit zer esan Claro, hori dugu berez esten, gertatzen dana, ez du inventatuko. Obviamente, a ver, inventatu. Tipo, ni inventatuko nun en plan, pero es claro, tipo, Mark esate... Claro, ikusi danean hemen zeukala hau, esan dut, hostia, dilista, goza, eta gero batean agertzen ni betxatu neukean, Amonaren dilistek indarra eman didatu, jo que sé. Bueno, iba duzue hori egin bez. A ver, claro, ez da, esatea, gero gu adaptatu ezakegu, pues en vez de, esto supera la fuerza de los dioses, va esatea en plan, yo que sé, ahí va la hostia, baina, zer egin du honeko, yo que sé, eso es de aquí, improvisatzen egin. Baina dinot, zuen ustez, Amonaren dilistak ondo sartzen badira hemen, un poco el lore, siguiendo, badago egiten la mano mágica, es esatea en plan, me voy a comprar una barra de pan. O sea, loche... Tío, pues ni con un reloj. Es que ya les acordatzen. ¡Barra de pan! Claro, Bueno, ez dena enprobezatzen dugu. Vale, zuek izango zuk, Mark izango zara. Ez naiz zertaz akordatzen baino. Bueno, guazen. Hau mugitzean, Mark, zu... Hablar. Horren ingo da, jeitzi volumena... Sí. Utxikut como oso basu, pues, agian entzungo dugu pizkat esaten duena, baina... jakiteko noiz hitz egin behar dugun. Eta guk izan gaitezke... Tan mal. Ni izan nahi duzte el Zeus este. Vale, vale. Eta ni izango naiz todos los extras. Vale, uste dut. No, bueno, baina, estrekin, oza, eta tienen, ba, laguntza izu. Vale, hori, Hori, perfecto, vale, me parece ideal. En plan, beste... A ver, hau meterzen dugu dinamiko. En plan, beste, urrengo estena asko zerrazagoa da, bakarrik 3 pertsona hitz egiten dituzte, dutelako, orduan normal, gaitezko beto lana. Baina hemen justo hauz pillo bat. A ver, es que ya esto se testo inguru osoa, ez egitze pasatzen zen... Pasako pizkat, yo soy ya bueno, botatzen el tiro. Oh, ahora lo siento todo, gracias abuelo. Mano mágica, ¿qué es esto? La fuerza de los dioses. ¡Oh! ¡Ha descubierto la mano mágica! Bueno, vale. Primera. Vale, baina jarri la lehenengo estena. No, me hau da berriro, pero lehenengo estena, berri. Ah, vale. Vale, itxain. Patxi! Patxi! Esene arabe! Oh, ene bada! Oso indartsua da, ez da egite. Txokitik atxeatan, nola ba! Ez zaitut gola sartuko! Legea eta zalero! Daiko eta la bizarra! Aitonaren eskularruak! Oh, bihotza, Oh! Tío, es kriston zaila da, Oh! Ze? Ba, ze egiten nahi zaratxo! Ni hemendik... Ze? Hau Sabino aranatik... Sabino aranen... Buah, es que esta construcción es algo, tío. Ego dugu berriro, porque gaur egiten como gauz barrezka. Tío, es que da super zaila, es que... Oso egiten dute, ez dakizu noiz egin dute, Nire ari zoritza egiten dazu Sabino aranan. Literal, zegoen markitxe egiten dazu. Sabino aranaren no sé qué. Es que nire como ideia osan, esatea, claro, hau jainkoa da, porque da del PNV, da jotakoa, eta orduan... Es que claro, hazte zai guztia, porque oso esan barden ez da pentsatu. Ya, es que nien nahi zagoratzen Bueno, oído un poco la magia, hombre. Maravilloso. No, ya he conseguido ser de magia. Una mano mágica. Bueno, venga, va. Bigarren zaiak era. Sí, peor. Bueno, venga. ¡Capitaña! 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 Seme! Bai, nabaritu dezaket, oso indartsua da. Nire euskal arbasoen gatik. Hau zuretzat! Jainkoa eta la bizarra! Baina,
Eskularrua oso itxusiak, ez da aitorrenak. Honek balio dit, bai. Ieba! Baina zer de montre? Nolatan ari zara, gure EAJ-ko... Zer? Batzokian, tiristak jan nitun, eta oso bero daude. Zera hemen, nabaritzen dut, oso bero. Aitonaren dilistaren indarra nabari dezaket. Baina zazpikuta, Nacho! Barne indarra, tori! Mano! Zer? Toi, eskupilota, bim! Eskupilota, bim, pam, pum! Falta! Nola? Eskupilotaria benetan. Hori bai, arrai. Punto utzi! Tío, te lo juro, es terrible. Baina ver, Kriston... A ver, ea zen nolako den bigarren nago. Es que gainera inoizka itxi... Bigarren nago. No. Es que gainera animea, pum. Integite dazten da, planoan salto horretik, ez dizu denbora batean. Hau da pertsona realen film bat. Vale. Vale. Horrez zaudete. Hau, Los teleñecos. iruretatik uste dut luzeena dela. Baina, bueno. Pero horrekoa luzea zen, right? Presto, bueno. Igoko berriro volumena, enteratzen. Zer esan duen, Madre mía, te lo juro, O sea... Kriston saia. Vale. Ya salto egin dut! Bueno. Dicho esto, Josu que es lo andadito. Elizabeth. Cásate conmigo. ¿Crees que este es el mejor momento? ¡Es el único momento! Te quiero. He tomado una decisión. ¿Qué decides tú? ¡Barbosa! ¡Casandra! Ven, irudera osko, elbia, eta bako. Soy un poquito ocupado. ¡Barbosa! ¡Ahora! ¡De acuerdo! Queridos hermanos, estamos hoy aquí reunidos para acabar vuestra lucha de malditos canallas. Elizabeth Swann, ¿me quieres como legítimo esposo? Sí, quiero. Genial. Lo veía era un poco relleno de pelea. Por lo menos estoy de raza muy tan ¡Como legítima esposa! Es que el ridículo no. Ya, ahora, arrarba. ¡Que la salud y en la enfermedad! ¡Aunque la salud sea lo menos probable! Sí quiero. ¡Que os beséis! Esto es ridículo, esto no, o sea, es una locura, o sea, es de cosas insólitas. Me hacen bien de raza, en plan, que sea. ¿Vosotros ahí? En plan, justo esconchea, pirata... Ya, a ver, que tengo... Borroka baten Piratas del Caribe. Osa, guai dago, pero... Nik ustea... Osea, nola arraro da. Bueno, Serie buruz itxe ingo du, no sé si es la cosa. No, pues eskuntzaena, pero... Bai, eskontzaena. Sartuz, jo que se, en plan... Vale, lehenengo, pertsoneak banatu behar ditugu. Bai. Nor nahi du izan Barbosa, nor nahi du izan Neska, eta nor nahi du izan Mutila, ez dakiz. Elizabeth eta beste Eta ez da que no entienden.
Will. Aukeratu zu, non ikusten duzu... Gero adibidez, hitz egin ezarren pertsonaiak sartu ditugu hitzak adibidez egiten duenean Barbosa en plan betik espata, hor esan daiteke Siripost. Siripoch, ez dakit nola dene, Siripoch euskal mitik pertsonaia, Siripoch. Bai, no, baina uste dut espezan Bueno, ez bihatu, Ez dakit ze urte... Bueno, a veces... baina... Tío, Siripoch. A veces se raya. Pero hau, Bilboko gauza izango da. Ah, mitik. Pues esan diteke. Hombre... Mielotxin. Siripotz. Bueno, zer nahi duzu izan? Zer dago esaten, lurroke albernan gaude? Bai, bueno, sin más, galdetu du... Zazpitezitan, bueno, da igual. Hau bukatzean. Siripotz? Bueno, bakatu pertsonaia. No izango da Siripot. Nahi duzu erromantikua izan? Edo nahi duzu izan Kapitan Barbosa? Claro, Kapitan Barbosa izan behar du acento Barbosa. Venga, zua Kapitan Barbosa, eta listo. Eta zu mutilla eta ni neska. Edo nahi duzu izan neska. Vale, Pues ya mutilla, ya por poner. Venga. Full improviso. Venga. Azkena, asko zore dago. Es que ya, eres akordatzen, esate dutenare. Pero ni idea, tal cual, Maite! Ah, no, que yo soy la chica. Berriro. Ez alduzu! Entzun, arraio! Entzun! Ez alduzu puzkerru zain... Baina, uste duzu momentua dela. Ez dira zutxe Maite! Ez alduzu puzkerru zainik nabaritzen. Benetan oso laskagarria dala. Denbora guzti. Egia esan da bai, Barbosa! Ez dau puzkarru zainik? Barbosa! Ja, beste mokiekin ezin duzu defrein! Ja, a ver. Eskuak horriak dituenak izan da, ea! Begiratu eskuak, a ver, zu nola ditu eskuak, bai? Dorako dituzu eskuak, Elizabeth! Nesto utzu Benetan inotzut ez! Bai. Ez ditudala! Benetan Will, nire eskuak zuri dauz! Zuri-zuriak alau horri bat bezala! Iepa! Bale izin egiten dut. Orlando Bloom! Zure eskuak nola daude, a ver! Esa begira eskuak! Mesitxi bat? Tori! Hostia puta! Ui! Ja! Oso gaizki zaiten duzti! Guarrindangi! Que jo ez dute ze, ia ez ere zitzeiten, Ja, gato! Bueno, Hirugarren este da, hau laburrena da. Por Dios, beste bat. Eta da, en un banco sentados. Hau oso lasaiena Ja, da. gainera guztiak izan dira como superdinamikoak, Hau lasaiena da. Bizilagunak. Hau Zirkono di. lasaiena. Guazen. Bueno, a ver, bigarrena... Muy bueno, se improvisaba, la verdad. Hombre, onda. Boltxenek dando como temática bat. Ya, bueno. Ay, bueno. Azkena. Hostia, qué... Hirugarren escena. Soy Vani, soy Susi, soy Cindy, soy Jessie. Y yo soy Fructuoso Martínez, dueño de Talleres Fructuoso Martínez, chapa y pintura. Hasta
Hasta hoy lavar su coche era una pesada carga, pero esto ha acabado. Por el mismo precio, convierta la limpieza de su coche en un viaje al país de las maravillas. Entra en un nuevo concepto de taller. En Talleres Fructuoso Martínez el lavado es toda una experiencia. Por el mismo precio le lavamos exterior, interior y... los bajos. A ver, echa un momento, Vale, a ver. O sea, ya de por sí. No. Este no bigotea. Qué locura. Este no bigotea ya es horrible. O sea, en vez de improvisación Sonic, puede ir a peor. A ver, explico esto. Sí, No. son nacionales. ¿Qué? Fructuoso Martínez. A ver, ¿qué ocurrido es eso? No, sin más. Vale, Fructuoso. Zuk Fructuoso Martínez, zuk narratzailea, en plan esaten duena, aquí limpiar es... Pero no sé hoy qué. está fructuoso, verá. Ez da, bera, da besta zuena. Chapa y pintura. No debería más ser. Hasta hoy lavar su coche era una pesada carga, pero esto ha acabado. Por el mismo precio, convierta la limpieza de su coche en un viaje al país de las maravillas. O sea, hau zer da? Hau da, los Serrano te lo saia. Bai? O sea, la movida da Fructuoso Martínez, o sea, Fiti. Le va mal el negocio. Ez, daka un taller, eta orduan, esaten, klientera gutxi du, eta orduan egiten du, voy a ser empresario, eta jende gehiago kartzeko, pues, kontratatzen ditu neska batzuk, garbitzeko kotxeak, eta, bueno, kapitulo horretan, pues, mundu guztia joaten da horra garbitzera, bizitzeko la Fructuoso Martínez Experience. Jendeak nahi duelako kotxea garbitu. Edo, bueno, orduan, Vale. zu Fructuoso Martínez, narratxela eta ni Narratzaile. neskak. Osea, esatitut lagüitz. Vale. Ondo, galdera. Es... Bueno, Vale, nini, buruan lau ploteatzen, horrela. Bien, chicos, bueno. Tío, qué locura, Es que está aquí donde quiera mano para que no me... No sé, no... No, ni... esan dizuet, zinemako film eta pelikularik hoberenak aukeratu dituela. Hombre, Oscarreko... Fructuoso Martínez. Bueno. Soy Vane. Eleni naiz, Mikaela, jaioni. Eta ni xanti naiz! Egarrak dira eskatxa gara... Bale izatekotan kotxa garbitzea, ala eskopeta? Mesedez, emaiko zu diru. Hain diru gutxi dugunez, ez dakatea arroparentzat diru. Horregatik egiten dugu iragarkia, dirua behar dugulako. Ez beste zergatik. Benetan, xantien gazteluan sartzeakoan eharra izango da zu esperientzia. Eskopeta arbituta, ala eharrak fregatzea, ¿cómo se dice? Buah. ¿No lo sé la movida esta de, no sé qué, ferrachera, que era como... Pero txipiroia garbitu, ¿no? Ah, también es buena. Oye, gozen dute. Oso espaldi bideo bat Instagramen. No, baina, dago bat dela, no sé qué, ferratu. Ez dakitzet. Espata. No. Bat da eskopeta garbitu. Oye, un momento. Edo zer da? Txipiroia garbi. Txipiroia garbitu da... Klunk. Wank. Ez ez wank deitzen dela. Guang. Baina zer da? Paja. Merli euskaraz dago, perdón, yo ya lo miro. Eta orígenes esaten Dato zuten, curioso. Vladimir, una paja y a dormir, bueno, catalanes. Vale. Está claro, hay que decirlo en euskera. Escuché, lo mejor que he oído en mi vida. Baldomera, bustan astindu eta oera. Hostia, Es increíble. Baldomera, Baldomera, bustan astindu eta oera. Hostia, O sea, Nik nire egunerokoan... Erabiltzen dut. Bueno, a ver. Baldomera bustana... Ez Baldomera. Ez dut egiten, baina esaten dut, no? Bai. Bueno, Baldomera! badakit nahiko kaotiko atera dela, baina, bueno, zer ditu zaizu. Erra. A ver, yo qué sé. Nire indetxo hasieran zen, pues, bueno, beste bat, baina, bueno, atera da. Bai.
Eta ondo, no? Bueno, nire behitxantatu pasatu dut egiten esta txerrada. Ez que niri beldur natet, abikotzen. No. Zentsura bibida! Ez gertatzen. Ez dugu ezer rarorik esan. Ezer rarorik esan. Osea, agian ezin dut digo por el copyright, por lo demás, zer egingo dute... Por favor, Los Serrano. Espero que tengáis copyright en Los Serrano, por favor. Los Piratas del Caribe seguro.